keçi bayram ötkürdüğüge. Tuğ kaçan kabul alıngan eken balı? Kırgız Respublikasının tuğusu kaçan kabul alıngan eken? Aytağız. 92. yılı kaçan 3. Mart'ta kabul alındı. Azamazlar. 5. Mart kanday bayram dedik balı? Akkalpaklar bayramı. Akkalpak günü degen bizde. Daha kanday bayram var balı? Noruz bayramı 21. Mart. Noruz bayramı günü. Burayda 8. Mart. Apalardın bayramı. Demek Mart ayı kanday eken bayramlarga bayağı eken. Mart ayı bayramlarga bayağı edip bugün biz oşol bardık bayramlarımızды bugün ötötkemize. Andemese kevgile ballar biz sabahımızdı jaz bayramına karata bay çeçeke ürününün başlayalım. Baldarlarına burlarına aytışat. Gel, Sumaya menin hadi. Bu oldu. Emelerimiz arkamızdan yapıp koyalım. Ak kafalı karı kızım, ak yüzünde nur kızım, ak kar başkalite olurdu, ay nurunda yıldızdır. Ak kalpak, mırsa kalpak, jara şuktum ki geldi kırgız jigit, şun karşındı, Alatoğdo'yu birlikte turgan sıçrat. Ata saltın tutkan uyut kovun. Ata mekendi korgoçulardın bayramı ile. Demek biz sizlerdi ata mekendi korgoçulardın bayramı menen, oşundayla ak kalpak, gününgör menen, baldarımыздın bayramları menen kutluktayız.
Başыңарdan ак калпагыңар түшпөй, дайыма бийиктикте, Кыргыздын эң алдыңкы жигиттеринен болуп жүрүшүңөрдү биз каалайбыз. Анда эмесе бизге Мунира атакем жөнүндө, аталарыбызга, агаларыбызга, балдарга арнап ырын айтып берет. Ağladan kim geçiverim, canatan can жүрегім. Sanamdın güç kubat bilmesin, sürünsün tilегим. Kaldır basa yazga ızgargan, dayanar toğaz karıp. Can adam canımda siz bardan, capçarı vardamın. Menin adam, menin adam, en yaxşı adam. Menin adam, menin adam, en yaxşı adam. Ağladan kiyim keçiverim, canatan can жүрегім. Sanamdın güç kubat bilmesin, sürünsün tilегим. Kaldır basa yazga ızgargan, dayanar toğaz karıp. Can adam canımda siz bardan, capçırı vardamın. Menin adam, menin adam, en yaxşı adam. Menin adam, menin adam, en yaxşı adam. Азаматсыңар балдар. Балдар, бұл ырды ұғалыз. Мен енемін, жерге тыныштық тілеген. Мен енемін, бала сүйіп таптаған. Мен енемін, жардың болып жұбайы. Ұлулықты, сұлулықты дақтаған. Мен енемін, ынтымақты еңсеген. Бүт ағаламға жылулықты көздеген. Мен енемін, жұмшақ таза жүрегі. Ачулансам, аяғына жетпей қалмыз. Балдар, мен ким жөндөр айттым? Эне жөнде. Эне дегенде силерге кандай сезимдер пайда болот? Эне деп силер кимди түшүнөсүңөр балдар? Apağızdı. Апаңарды, апаңар кандай силердин апаңар? Menin дагы. Кана апасын ким мактап айта алат? Кана апасын ким жакшы көрөт дагы мактап айта алат? Кандай апаңар силердин апаңар эмне кылат? Меримдүү, силерди жакшы көрөт, дагы Гүлназ сулуу. Эң туура айтат. Ынтымактуу, үйдө ынтымакты сактайт, дагы. Кандай апаңар? Кана Apağız bizi giydirip, bağırıp, kiyimimizi yuvup, ovqatımızı Эң туура айтат. Апалар иштеп барып дагы эле
Dağın ele sizlerдің kiyimіңерді жуу тамаңар даярдап, сілерге қамқорлық көрсеткен. Мейірімдүү екен, апаңар, азаматсыңар балдар. Айтпайбыз, білеміз, айтпайбыздарын қимылменен. Айтып бербекler үніңерменен. Оқи алдық бұл? Оқи алдық, Енді қана қимылменен көрсетіп берді. Көрбей қалдым. Мына жақсы оқу айтпай. Anada. Дағы? Ана кеп тұрайды отыр. Кім де ойлайсың? Емне де ойлайсың? Емне де ойлайсың? Бала? Баланы емне қылды? Дағы? Дағы тапты ол? Жоқ, жазып бербейбіз. Қимылменен көрсетеді. Қара, емне қылдап тұрмайды? Дағы, мындай қылауып, сүйетін мындай қылауып, дағы, мындай қылауып, емне деді? Апа! Апа бізді тарабан, алтын тиген төбеден, ашқан қамқор боркен, мері міне бөлігін. Апамызды сүйебіз, алтын тешсіз біледіз. 8 Mart'ınız kutlu olsun. Eneke azırınca sunamın beşlerimdi beleki. Kaygımıza zergilep, katkarabız külöbüz, ayda daima kalın, aykınga kol sermetip, akta biz ak sütün, küçka tolsak ercetip. Çağızın oşul bir günü enelerge arnalı büt dünyanın elleri bayramdaşı şanlanın. Defter de şimdi apar korunmaktadır, sen de benim ümitim, dep dalımdan taptadı. Beni kara bastır göt. Apa tekek ceratat. Deyem apatırın mı? 8. Mart'ta baba gülcere şart. Zaman. Жалаңғана 5 алып жақсы оқып жүремін. Апа кемдің үмітін ақтау мен тілегім. Азамат. Қол тапты.
Çoğurdaylıçı. Bayramda tutazı. Emkelde uşul bayramdı. Ne üçün bayramda kalgan jönündө malumat alabız. 1910 жылы Дания мамлекетинде Копенгаген деген шаарында чоң конференция болуп өткөн. Конференция деген бул чогулуш. Ошол чогулушка бүт дүйнөнүн аялдары жиналат экен дагы. Ошол жерде Клара Сеткин деген эжекебиз айтат экен. Дайыма 8 март аялдардын эл аралык майрамы болуп жүрсүн. Аялдарды сыйлайлы деп айтат экен. Ошондон бери бизде 8 март аялдардын эл аралык майрамы деп майрамдалып келе жатат экен. Ким айтыптыр балдар? Клара Сеткин деген эжебиз. Кайсы жылы айтыптыр? 1910 жылы Дания деген мамлекетте экен. Эми келгиле балдар доскадагы сөздөрдү окуйбуз. Belgisi var eкен, keçe tınış belgi oturduk mu? Eneler bizge bergen birinci belek bul ömür. Neken balдар? Bul ömür. Neken? Bul ömür. Bul ömür silerdi jarık dünyögө alып kelip жаткан. Бул энелер экен, силердин өмүрүңөргө өмүр кошкон, бул силерди жарык дүйнөгө алып келген, бул биздин энебиз экен. Силерге өмүр тартуулап жатат экен. Экинчиси силер айткандай эмне экен? Окуйбуз. Мээрим силерге эмне берет энелерибиз? Мээрим берет. Силерди жакшы көрөбү? Азамат. Үчүнчүсү эмне экен? Түшүнүү экен. Ата-энеңер силердин кандай кылык жорумуңар болсо эмне кылат экен? Түшүнөт экен, Демек, бизге берген 3 белеги бар экен, Өмүр, мээрим, анан өмүр бою бизди түшүнүп өтөт экен, ата-энебиз. Эми бул жакта окуйбуз. Энесиз дүйнө караңгы дегенди кандай түшүнөсүңөр балдар? Энебиз жок болсо дүйнөбүз капкараңгы болот. Туура айтасыңар, Азамат. Дагы ким айтат? Азамат, үйгө барсаңар энеңер жок болсо үйгө киргиңер келеби? Жок. Биринчи барып эле энебиз каякта, апам кана деп сурайсыңар, Демек, бул дүйнөдө энебиз жок болсо дүйнөбүз караңгы болот экен, Эне. Силер караңлар. Апабыз кандай? Силер айтып атасыңар. Апаңар кандай? Дагы кандай? Жакшы. Дагы мээримдүү, сулуу, Жакшы. Апаңар эмне кылат? Тамак Бышырат. Дагы эмне кылат? Жууйт. Бышырат. Жуйт, Жуйт. Дагы эмне кылат? Чачыңарды тарап берет, Чачыны тарайт. Эми апаңар жөнүндө сүйлөп түзүлөчү. Мен апамды жакшы көрөм. Мен апамды жакшы көрөм. Эң туура 4 сөздөн турган сүйлөм түзөбүз, Азамат. Мени таба аласыңар, Апа деген бул эмне экен, ким экен? Эне экен, Кана синквейнибизди кайрадан кайталайбыз. Биринчи задатоочубуз кайсы болду? Апа. Сынатоочубуз кандай? Мээримдүү, сулуу. Эмне кылат экен апабыз? Бышырып берет экен, жууп берет экен, чачыбызды тарап берет экен. 4-үнчү апабызга сүйлөм түздүк. Азамат, апанын синоними кайсы экен? Эне экен, Эне.
Asela kızımız bizge eneke. Uşular sizge belegim, uşular sizge belegim. Enekem benim baylığım, geçmeyin susun kaygının. Alparam sizge akçalım, koluma ateş ayrılım, koluma ateş ayrılım. Ömrüm gülü solgasın, öpün 3 gündür bolgasın. Özgürler kapağı bolsa da, apakem kapağı bolgasın. Apam da bu gayet bolgasın. Koç yaptı. Ağzına Asela. Haydap gel de buraya kamak koy. Ağzına koy. Koş. Annem atas. Aldım maşinasını ağrı bir yere aydıp oyunu kallaksıp oturar yere. Apası kozlardaydı. Koşlardaydı. Koroğlu kirkisi kanıp koydu. Annem bir tabak öldü. Alım, dur balam, kozlarga su verip koy. Isıktan susak kalıştı. Ağzına koy. Alım. Maşinasını aydıp oyunu bağlatıp oturan yerdi. Apası vardı da su al gelip kozlarga su verip koydu. O neymiş? Şunu şöyle tutuyorsun.
Ecem menin degen ırına kuruyor. Jakşınam, aşık mı nece kaşınam, dünyada var jakşıdam, ne kayılmın nece kaşıdam, o kayılmın nece kaşıdam, mas bolup jürem süyünü, bayqatpay sizge kabıldım, kalmasa tiktep jüröpkö saldınız nece canımdı. Öylesine algan taza gözleri kızlar okutturan mektepte var bir de kızlar ay.
bayramın kiyimlerini giyip alıp oyun zoğuktordu Fırat eken bize bu cazdın belgisi eken, jakşılıktın belgisi de biz Novruz bayramının gün menen tündün tegelgen günü belgileydiken bize. Anda kelgen Novruz bayramımız menen sabahımız için en жақсы үйреніп сіздер birinci класс болсаңыздар. Мен аябай таң қалып отырдым да сіздерге. Birinci класс шунша жақсы ырладыр да екен, билерді екен деп сіздерге аябай таң қалып отырдым. Сіздерде аябай ыршылар, бийчилер көп екен. Аябай жақсы декламацияларды айтады екенсіңер. Мына симпендерді түйнеді екенсіңер. Мына ечекеңер 8 март майрамының маңызы бойынша айтып берді сіздерге. Жаңашқы майрамдар бойынша айтып берді сіздерге. Мен оқуларыңызға игілік қалаймын. Ушундай жақсы оқып, табиғат сағаттарды көп өтіп, билимдүү, тарбиялуу, эң мыкты окуучулардан болосуңар деген үмүттөмүн силерге. Эжекеңе, Жыбара эжекеңерди куттуктаймын. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Мында биринчи класстар болсо дагы аябай жакшы бийлерди, ырларды үйрөтүп, эжекеңер силер менен кошо ырдап, мына жерде бийлеп силер менен. Силердин экинчи энеңер болуп атат да. Үйде энеңер силерге мээримдерди тарбияласа, мектепте силердин эжекеңер дагы мээримдерди тарбиялап, дагы билим берип атат да. Силердин билимиңер жугумдуу болсун, жакшы окууга сабактар, жакшы окуп, мыкты окуучулардан, мыкты кыздардан, жигиттерден болосуңар деп ойлойм силерди. Дагы бир жолу майрамыңар менен эжеке чыпарыждысың дагы майрамыңыз менен, кыздардын майрамы менен энелериңерди куттуктап үйгө барганда баардыгынын бетинен өп энелердин эң жакшы
жакшы көргөн уул кыздарынан болосуңар деп үмүт кылам мен. Чоң рахмат эчки. Кол чабыңыз.